Kurdistani جناویدان چند رادیو دنیا گلدن باش گذارن هجا ایرو ده ایلون 2025 چهارشنبه بروکسل ساعت 13 لامده 14 امنو چند نوار روزه پیشکش بکن دست بک چند سر نوچین ما کوردیناسیون پاشکی شهید امینه ارجیز ببیرانی بانگا مافی هیویه لکنسیه آوروپای هات کرن بانگا بشتر بنا فستیوالا چاندا کرد آناو نتویا سیمین هات کرن لبستای دیجیتالان کرنا خوزای دایک دنوا برخدانی دنه پاشکوت میراتی که مزن لپای خواهشتن کوردیناسیون پارتی آزادی آجین کردستان پاشکی شهید امینه ارجیز اکین امارا تولدار و زین زاغروس بداخویانه که ببیرانی پاشکی به برفری باسه کسید و تکو شیریا شهیدان کر و پیامدا هورین امینه ارجیز اکین امارا تولدار و زین زاغروس میراتی که مزن کو تجاری نیج بیر کرن و ده جنای بردان جمره هشتیه هورین ما بکده که کلکتیف جبو کردین آزاد مروانی آزاد و آزادی آجین تکوشنه که مزن مشاندن پاشکی درباره پیشنگی امینه ارجیز تجیه پیامدا هوالا امینه به عشق که افسونی جی تکوشنا گیرلا جیه به تیبتی جی زاغروسان حزگر و به وکه جنه که ترکمن بخواه بو زاغروس بو کردستانی بو چیا و گل کردستانی لهر قادکار تکوشنا ما چی گرد به برپسیاری مزن رابو و کارین خواه به جیتیت و ایدای که مزن بجیهانی دما پیوس بود دبو فرماندار که مزن دبو پروردکار دبو شانوگر دبو هلوسوانک دبو سترامبیجک هوالا امینه خوش گبراتیا گلان نتو دموکراتیک و راستیا مدرنیتی دموکراتیک به پیشنگتی سوسیالیست ره برنگه که به همپا لحف گیاندن کوردیناسیون درباره ارکین شهید امینه ارجیز دشی او آگاهی دام هوری امینه وظیفه روبری و کوردیناسیون پاشکی وظیفه کنسیا فرمانداریه و فرمانداریا بریارگاه ناوندیا یه جاستاری به جیهانی و که خطا پاشکی و یه جاستاری برنگه که سرکفتی تمثیل کرد پاشکی داخویانی خوده جبو شهید اکین امارا و زینجی اونر خواندن کرن هورین ما اکین و زینجی به حس کرنه که خوی هوریتی خطاب خویا تکوشینه اصرار خواه و هشمندیا خویا جبو آزادی و براتیا خوده بون پیشنگ تکوشنامه آزادی آجنام و کردستانی هورین ما شربتا جهری یا جیانا داگیرکری و کابتالیزم رهت گرن و بر خودان چای نازاد کوردیناسیون پارتی آزادی آجن کردستانی گود امی آرمانجا شهیدان ببن سری نفس وان آداوی فرمانه ددمه کو ام ده هوریتی آزادی و خوشبونا جیانه ده ببن یک و مزن ببن ام بانک لرکزی دیکن کو خودی لشهید خودر بکون لسر وریاوان و آپیروز و واتدار بمشن و سرکفتنه بدست بخن بانگا مافی هیویه لکنسه آوروپای هات کرن جباز کاتالونیا گالیچیا و هر منجودای اسپانیا سندیکا و ریخستنان نامه اجسروک کمیسیونا وزیرانا کنسیا آوروپای لان بورگ رشاندن و داخواست گرن کل همبری ترکیه گاون بر بچاو باویجین کو مافی هیویه ناسپیکه دنامه دتی گوتن به جهنانی نا مافی هیویه جبو پیواجوی آیشتی و دموکراتیک بونالی ترکیه آستنگیه ریبرا پود 27 سباتا 2025 آندا بانگا اشتی و جواکا دموکراتیک کر لسروی بانگه پککه خوفسیکر و شر روستان و گاوا چک شوتاندن جی پیکانی اف بنگاو جبو دموکراتیک بونا ترکیه پرگرینگه سندیکا و سازیان گوت کو سرکفتن پیواجوی آشتی و چاره سریه به آزادی فیزیکی ریبرا پوه گریدایه و اف داخواز آن زمان دوی برز عبدالله اوجالان دمر دست فیزیکی وره آزاد کرن راسیه استرکوت دوی مافی هیویه برز اوجالان بین آسکرن و جالی فیزیکی و آزاد ببر دوی مافی هیویه برز اوجالان بین آسکرن و جالی فیزیکی و آزاد ببر
ji parêzerên Büroya Hukuk ya 100 salê Raziye Öztürk diyar kir ku derbarê berpirsiyariya Tirkiye ya ji bo biryarên DMM'ê û Konseya Ewropayê ji Anafê Akifî û got Tirkiye yek ji dewletên damezrîner yê Konseya Ewropayê ye û endame mecbûr e weke dewleta hukukî û mafên mirovan di asta navneteweyî de tev bigere. Tirkiye bi armanca perestîj û rêzdariya welat hem jî weke entegrasyoneke bi dewletên Ewropayê re mecbûr e tev bigere. Ya destpêkî jî sozên ji bo biciyaniya mafê mirovan bûyîna dewleta hukukî û pêşvebirina demokrasiyê ye. Di vê van sozan bîne cih, mixabin Tirkiye heta îro ev soz bicih neaniye. Parêzer Raziye Öztürk biryarên DMM'yê bi bîranîn û got Tirkiye biryara DMM'yê bicih neaniye. Helbesta bicih neanînê yekem car bi dosya Birêz Abdullah Öcalan re dest pê kir. Kanûnên Tirkiye yên têkildarê cezayê girtîgehê yê heta bi hetayê girankirî li dijî pîvanên Konseya Ewropayê ne. DMM'ê jî di vê derbarê de biryar daye û daxwaza guhertinê di kanûnan de bike. Lê Tirkiye ji sedemên siyasî xalên vegerîna hukmê kanûnî ku cezayê li van kesan tê birîn divê heta mirinê bi înfazkirinê negwerîne. Ev jî li dijî hukmên kanûnî dewleteke endamên Konseya Ewropayê ne û nayê qebûl kirin. Tirkiye biryara biciyanîna vî mafê jî nedîtî vetê. Tirkiye nikare hukuka gerdûnî bin pê bike. Di vê mafê hêviyê ji wî kesî re bêdayîn ku rojekê dikare azad bibe. Lewma Tirkiye mecbûr e mekanîzmaya pêwîst ava bike. Ev yek jî herî zêde dikare 25 sale û divê derfeta berdanê biafirîne. Devê Komîteya Wezîran vê helbesta binpêkirina biryarên DMM'yê li ber çavan bikire û demildest gavan bavêje. Dernexistina mafê hêviyê kiryarek xerab e û sûce. Devê pozisyona Birêz Öcalan û tevkariya wî ya li aştiya civakî li ber çavan bêgirtin û di çarçoveya mafê hêviyê de demildest di aliyê fîzîkî de azad bibe. Ev mafê wî ye û rewşeke înkarê bi tu awayî nayê qebûl kirin. Siyasetmedarên Sûriyê gotin divê bandora Tirkiye li Sûriyê were eşkandin. Siyasetmedarên Sûriyê ji Ajansa Anhayê re axivin û diyar kirin ku Ankare ji diyaloga avaker a di navbera Sûriyeyan de ditirse û hewl dide ku pêşî lê bigire. Endamê Komîteya Têkiliyan ya Mesedê Mehmed Alî Derwîş got niha tişta ji dest siladdariya veguhestê xwestin ew ku destên xwe bide gelê Sûriyê û rê nede destdirêjiyê dewleta Tirkiyeyê. Tirkiye ji modela reveberiya xwe ser a li Bakur û Şatê Sûriyê ditirse. Ev model dikare mafên hemû pêkhateyên Sûriyê pêk bîne û divê bibe bingeha dest dahatuya Sûriyeyê. Berdevke Partiya Modernîte û Demokrasiyê li Sûriyê Mihemed Remand El Ebûcî got Tirkiye dixwaze peymana dehê adarê ya di navbera fermandarê Qesedê Mazlûm Abdî û serokê desthilatdariya Demkî ya Sûriyê Ehmed El Şara de têk bibe. Tirkiye xaka Sûriyê dagir kiriye divê desthilatdariya Demkî fêm bike dijminê Sûriyeyê ne û Sûriyeyê ne Tirkiyeyê. Endamê Partiya Çepa Kurd li Sûriyê Bozan Osman jî got Tirkiye hewl dide herêmê bikişîre nava şerê beriya 12 salan. Gelê Sûriyê ji her demê bêhtir berjewendiyên xwe yên niştimanî nas dike. Divê desthilatdariya Demkî ya Şamê guh bide gelên Sûriyê û çaresêriya demokratîk ya ku hemû gelan himbêz dike ava bike. Festivala Çanda Kurda navnê tevî ya Sûsiyemîn li sêdeh îronê de pêk were. Hevseroka Konmedê Rûken Akça ji bo Festivala Çanda Kurda navnê tevî ya Sûsiyemîn banga tevlîbûnê kir. Her sal îsal jî Festîvala Çand û Hunera Gelê Kurd navnetewî li Almanya li bajarê Dortmundê 13 îlonê da têv darxistin. Her sal festîvala me bi şiyarekî hat darxistin. Îsal jî şiyara me li gor rehê demê, li gor pêvajoyê bi civakekî demokratîk û ji bo aşîtiyekî mayînde bê li avakirin em îsal jî festîvala xwe bi vê rehê demê bi vê heyecanê me amade kir ku festîval ne tenî bi serê xwe müzik e, festîval çand e, festîval huner e, festîval nasname ye, festîval di civaka ku em têda lê dijîn, civaka diasporayê îrada gelê Kurd e. Ji ber vê yekê ku giring e gelê me tevlî festîvalê bibe, bi cilê xwe,
جلی خوی نتوی لفستیوال دا وک اون زانکو یعنی هر سال به شتانت خوارنه جور به جور جوالاتان چار پارچه کردستان دا چواکو هر پارچه کی لگور خود همه دبی وان هنه شتانت خوارنه هنه جرو برگ هنه شتانت پرتوکان هنه ما زاروک ما هیه کو هر سال گلک دیمنه خوش درد کهون زاروک روی کیفو شاهیه دکن جبوی جنه جوان جبوی بگیشتی دایی که ما چادر عمله هیه چهاردمین کنفرانس پرورده و هندکاریه یا محموره که هفته ایلونه بشیاره زانست به کومینال بونه ته پار وکرنده سپیکر بو بداوی بو. اکادمی مثل بنگه ادنا و کمیته پرورده در آواگیرن ذهنیت مدرنیته و دموکراتیک و جواب اخلاقی و پولیتیک ات یک سرکه دیگر سرخوام. دبستان نوین شهیدانی سپرات 143 دنگ قاطینه کارانین جوانا 7 دنگ شاوتینه یعنی 136 دنگ دروازدارن انجام میده هلین 81 کریم 40 ماریا 43 سلیمان 56 مصطفی 38 یعنی انجام هلبجارتن هاتی کرنده هوال هلین و هوال سلیمان در کتیره و ام شوای گشتیره سرکتن اتفاق یلک اول همه‌جی نخواندن واکرم گفتن زده رخنه هاتی کرن همون رخنه که هاتی کرن انجام پراتیک که ده هاتی کرن جبو بجی بشک مامستا مانیفستو ده پرورده دیدن و بشک جیمه ببینن جبو اک و برپسورتی مانیفستوی کدوایی تایبت دوی پیواجو نوده کسی گرک چوه تر بگره بیوان وچه به لگوری و چوه نزیکی کار خوابه همه هاتیه دیار کرد جبوه اف ایدی دیاره لگوری بره دنو کاری تبگر بکی یعنی اف دیاره پیویست پیواجو پیشیا مایو کار خوابات ده بمشنجی لگوری وان پیوانه را به جبر که راسته گوزو هیا دکار و خوابات جناشون دوار مشاندن پیواجو نو ده ارکو برکسورکی و بگیرتن ده ام وهدی جوابالو دیکی مثال بگواری ام بیجی کل افراد دستر کفتن با جمهور جبو کردی کمپانیا امضایان دست بکرند و گوهرنا دستورا بنگهین بکرند. انداما کمیسیون و زمان شاخه اوهد استانبولی اصل گوسرن درباره کمپانیا کو جبو کردی ستاتویا فرمی بین اسکرین هات دست بکرن آخوی. اصل گوسرن دازانه کو سر دیرو که هاو خاطی داین کو کردی به تونکرن اوها گود. جوابونا کومار حتانا کردی ده هدف ده و زختن لسر کردان دومه. افتنی ترکیه نهات کرن لیتوی همو پولیتیکایان کردان دو زمانی خو برندا اصل گوسرن دست شانکر گو با آرمانجا ستاتویا جبو کردی به ناسین و به زمان دایی که پرورده به داینه اف کامپانیا دانه دست بکرن اوها گود. ما به روژه خواست لمجلس کمیسیون که به آوا کرن. ما خواست اف کمیسیون لمدل پرورده یا زمانه بدایی که خباتان بمشینه. ما لسروی کامپانیا یک داد دست بکرن. آستنگین حقوقی دخالات چلو دیمین آدستورا بینگین دهنه. هنک اکادمیسیان دبیجن خالات چلو دیمین دبیجن آستنگی توننه. لیج 1923 حتی نه خالات چلو دیان لپیج زمان دایی کو ببن زمان پروردهی دبی آستنگ دبی اف خال به گوهرتن. آستی گلسرن و داویلا خفتن آخوانی گرم رو نکار به زمان خباخ و آشتو جواکا دموکراتیک جی نپیکانه دبی اول اف هاور به افراندم دبی جواک و کامپانی بریا رای گشتی و دروژه و ده بهیله دکارم پشگیری بدن ما حقوق ناسان اف کامپانیا ده دست بکرن اما به امضای خوره سرل مجلسی بدن.
لجغرافیای بوتانیک و جبربینا داران لگیرنا لمادن و پترول بریک و پیک اکولوژی تی تالان کرن گفت سر جیانا همو زندیانه جبورا بونا لبروی تالانیک و نیزی نه سالم بریک و پیک دوام دکه به هزاران کز لحب کن بونو بدروشمین اماشتی دخوازن نبندوان لناوین دا شرناخی مشیان گرسیا گل پشتی مشی دا خوازین خوانی زمان و بانگارا وستاندنا تالان کرنا خوازای کرن کو زراره دیده هرکزی دبه آرمان جیجی بره خودان هرما بستای کولی دارتین برین و دست به نوبته کرن دایکن کو چاول دارین هاتین برین کتن به هفره زیمار گوتن خفيدج مني علما تشكيل خقندو باشار ما خيراكيل ولا زبي دارستاني ما بالانكيل خجاك جدي چندی شنای چمکو بانه یا قتل خنای ولاد الكل غزهمي شهيده لو بخوينايا كانت ما خامه ولاتي ما تمام مخابن دارستاني المدكن مجبو دارستاني تخاب شبكه بالنوباتي مازالت باشتا ام النوبات دانا وده روج دي هاي وقديجي وكيل المبيج النوبات دابن ام النوبات فاكيش كم روجا وكيل المبيج ام القلب وتناوانا القلب وكيل انت ليه ما تشاوتت ام فرق شانت ليه ما قال ايشاجين هاجي هيش شابين هيسترتي دارنا مكام هاتين ما دارستاني قادتي هم مخابن دج من هو دارستاني ناتكتن هاري مازن اوا ام دارستاني فهم بابكن هكا دارستاني ما هم بابن ام جمينه هكا تشكاين ما نابن ام جنابن هكا والات نابت ام جمينه هاد تشتمل قال اخا ما قادين هم هاد بيجن نقادته نكارم كرداب قادين بلكن هو ابكن لي هم نقادته امي دي سانكي عينا هنديش ما بيت ام ناهيله امش بو دارستاني فهات من البداري ما الله فهات تشتخه ما هيلا ما قوم امش بلا دارستاني ما هو لناك پیشاندان نپال بردوام دیگه ارتش لکولانه پایتخته نپال د 5 ایلون ده 26 پلتفرم مدیاین ویرتوال د ناو ده فیسبوک ایکس و یوتیوب قدخه کرن او بریار چند هفته پشتی بلاوبونا کمپانیه نپوکیت هاتکو شواز جیان دولمند آزارو که سیاست مدار نپالی و ایدای گندالی رونی دیگر او بریار لسرانسیر ولید بو سیدامان رازبونه خوندکاران ده خو پیشاندان انکو روژه دوشم ده دست بکرن ده 19 کس هاتن کشتن و زیادتی 300 کس بریندار بون هرچند بریار روژا دوشمه درنگ هات بتال کرن جی خو پیشاندان دیدش حکومت بردوام کرن در روژا دویمین خو پیشاندان ده خو پیشانداران آواهی پارلمنت و شوتاندن توی استعفای سرک وزیر سهارم اولیو سه وزیران هاتراگانو که حتی نها دو خو پیشاندان ده هر کم 20 کس جان خوشدستانه و 27 کشی هاتنه گرتن لگور آگاهیان ارتشان نپالی داکت قادان و دست بگرتن خو پیشانداران کریه حتی نبودهان کس هاتنه گرتن و بنچاف کرن لدریا مانشه تراژدی که نویا کوچپری سه کس جان خوشدستان سه کس جیوندانه دشبا سه شم چهارشنبه ده دو قضیه جدا ده سه کوچبر جیان خوشدستان سی جیوندا بونه والی پاستل کالیس لور توول راگهاند گو جکسین جیان خوشدستان زاروب بون بویر لپراوین سانت گایتی رودا گو لنیزی سالایسیه لپراوین نوفس هاتل هر دولا جی دبویره کتن ده سه کوچبر وندا بون او کسک جالی جندرمین و هاتی رزگار کرن ای سال هری کم 23 کس دما هولدان جدریا مانشه درباس ببن جیانا خوش دستانه لهره ما کند آباجار انگلیستانه جی روژا سیشم جنازه جنکه کوچبر لپراو هات بودیتن لفرانسه تفگیرا ام هر تشت بلوکه بکن دست بیکر لفرانسه پشت کو سر کمر عملوان ماکرون سابیستال لورسون و که سر وزیر نو تاین کرد
Çalakyan dest pêkir li Parîsê ve Saharê li gelek deveran şer û pevçûn derket û herîkêm 51 kes hatine binçavkirin. Li herêmên cuda jî 8 kes hatine binçavkirin. Çalakiyên girtina riyan li bajarên Rojavayê Welê jî hatine darxistin. Li Saynê li ser viyaduka Salîxê agir hatiye pêxistin û Bordoyê jî riyan tramvayan hatine girtin. Têpayîn ku ev çalakî bandorê li gelek sektörên cuda jî bike. Jaliyekî ve jî plansaziya grêva di depoya Amazonê ya li Esonoyê tê kirin. Li rafineyên Gonfirê, Donges û Feyzînê jî banga berdana kar hatiye kirin. Wê jî 30 zanîngehan xwendekar beşdarî meşû û protestoyan bibe. Her wiha têpayîn ku li seranserê welêt seferên balafiran jî werin talûk kirin. Belgodan ji bu pêşengên têkoşîna azadê ya Kurdistanê Ali Haydar Kaytan û Rıza Alton straneke nû hate amadekirin û klîp hatiye kişandin. Strana binavê Du Çiya ji aliyê Bengî Agirî û Zelal Aslî ve hatine gotin. Gotinên stranê ji aliyê Ahmet Gûy ve hatiye nivîsandin. Müzik û aranjeyê wê ji aliyê Murat Yapıştıran û Bengî Agirî ve hatiye kirin. Nûnerê Dilûvanî jî tevlî Nûrê Dilûvanî jî tevlî klîbê bû û bi kemanê xwe beşdarî ahengiya dengê hunermendan bû. Klîp li ser kanala Art Media ya YouTube'ye hatiye weşandin. Em bi vê klîbê stranê em xatirê xwe ji we dixwazin. Dem baş. Bakur hun behestirin ve asimanan bazı simirin agite kurdan lav indirsin on kettindilan lav qatnamirin خم جان بوته کوشینه